Gdje se otvara prozor? Ovaj. Ne možda je, ne radi. Stvori kad se čuje. Strašni sud. To da radi cajger. Ubijen. Mur je dole. Begaj, nemam tablice, nemam ništa. Pa, stvarno misliš da mogu da te stignu? Ja sam još da se njima. Neće, me idu za autobusom, prate autobus. Proši si. Ovo ti je malo suvo, gledaj. Samo gdje je malo suvo, razumiješ? Ne bože, kad je skroz suvo, druže, trećom, brate, druga, treća, ako se ne bi klao s impresom nekom, brate, ovdje ne može ga sastaviti. Brate, šišti u redu je, razumiješ? Sve kad je suvo, kako god. Slikove da ima. Ajde, ajmo. Ajmo, munji groboj. Sve, pa ne treba ti slikove, sve samo kad je malo suvo, kako god ti ovamo, sad kad je suvo. U redu je.